باسکه لشکریه پجاقه یرکه گفل گل روشلات خواره گلو آرمان جوان چیه؟ ریخسنا لشکری یا سر به پجاقه و کل روشلات کردستان کار دکه داخویانی یک بلاف کرو گفل گل سیویل خواره ده داخویانی دا کسی انکو دشین چیای زاغروس به کشتن هاتن تهدید کرنو و هات گوتن و امجی گشدان نینی نبر پسیارن پجاقه جسال 2011 و آنکو اف 12 سالن لدیجی دولت ایران آگربس ایلان کریه لبل گفان لنشتجی هن چیان زاغروس دیگه یکینه روشلات کردستان یرکه ده داخویانی خدا هشیاری دا ولاتیون که جبو نیچیر گشتیاری داروانی چیاگری و جوانتی دشن ریزچیان زاغروسی یرکه بانک لرایا گشتی کرو دیار کرکو هزا وان دیل همبری وان کسان مداخله پیویز بکنو جبویرین قوه چه ببن او نبر پسیارن یرکه ده داخویانی خدا ایتا کر که دولت ایران جبو زیاندانا گریلاین لحرم آجان شاندنوان دوران لگوری داخویانی کسین دهین حرم جبو کشف کرنا نقطه این گریلا هاتن شاندن رزا چیای زاغروس سری کهانیا جیانا گل روشلات کردستانه یه رزا چیای زاغروس یا کو یرکه بعض که چیای مکریان کبیرکو مانشت پروا آجوان دالاهو شاهو کوسلان قلبات شانشین چلچمه دالامپر گلشینو عورین بخواه دیگره جه هزاری زیدتر گوند و باجارو لدردوره هنه گوندی به تیبتی به خودی کرنا آجر و کم کرنا گیایان لوان چیایان دبارا جیانا خود کن یعنی ریزه چیایان زاغروسه یم کویره که لخلکی قدقه که سری کهانیا جیانا کردن حرمه یه هر وها لحرم کو چیاگری لی پیشکتیه اف حرم گلک جاران جبو چالاکین مدنی ین ورزشی تی بکارانین نه ممکنه کو خلک دبره بکاره دور جوان چیایان بجی افته واتیا قطکرنا رحاجیان لوی خلکی دوی داخویانیا یرکه دا دی ادعا کرن کو ایران دخوازه هیزن یرکه تصویه بکه لی دوان 12 سالن داویدا رفت tam برواجی به ادعای پیشکتیه ایرانی به پلان پجا کو پیکاتن گریدای و جبول روشلات کردستان بجی ببین پشتوانی کریه پیواجو به کرداسی وها پیشکت پیکاتن پکه ین روشلات کردستان به گلک نابن جدا دبن سیوانا کودره دا دخبتن جوانا پجا رولا پارتی که سیاسی دبینه لعالی دین کجار رولا تغییر جنان دبینه ریخسنا جوانان کجر رجی هیه او یره که ریخسنا لشکری یا وی تبگیریه پکه که جوتما سال 2011 و لدیجی دولت ایران آگربس ایلان کریه ریوبرین پکه که جی ده هر فرسنده دا و یکی تکز دکن هر وها جوه دمه و پکه که هول دا کره لبر در بازبونا ریخسین دن این روشلاتی جسینور ایران بگیرو دم بدم ایرش هزین که دخواستن در بازی روشلات ببین کر یره که بشکه جهزا پاساران جبو پاراسنا سینور ددمکی دا که روشلاتا نابین در روش خویا هری آلوزا بو پکه که آگربس لدیجی دولت ایران راگهان او وکه جردبان پاسوانیا سینور ایران دکن انتگرابونا پکه که جبو آجنده یا ایران یا روشلاتا نابین باندوره که گلک نینی لتکوشین روشلات کردستان کرد پکه که جبو کو گل روشلات کردستان کو خودی حلوستا هری آزادی خوازه جخبات دور بخه هول دا کو شیلوبونه که فکری و سیاسی دمجی واندا چه بکه دنیقاشین آلا کردستان و دیروکا محبات دا رولک نینی لیست وارگه هم پارتی روشلات کردستان ین لکوی و پرده ین 140 کیلومتر لدیل سینور گلک جران جعالی ایران و هاتو توباران کرن هر وها دولت ایران چندین جاران گپ و شانتاج لحکومت حرم کردستان کریه قوام پارتیان جسینور دل بخن رخصرن گریدای پجاقه لسری دا لپنجوین و لگلک جهان بجه بونه لسر سینور 1 کیلومتر دور هزین پاسار ایران خال گمرک آباد دکن و پریان جکولبر و خلکه دستینن تبی و نزی هف جهبونه جی روژه که نابن هدف دولت ایرانی وکی دو هزین حوالبند لگل هف دنابا کوردیناسیونه که دا خباتی دمشینن هر وها لدبرین وک گنده کوسلان و مریوان روژانه یکینه لشکری دکبن گندان و درد کبن هر چند دم بدم به هزین هرمی را ناکوکین بچک رو بدن جی پکه و استخبارات ایرانی ری لبر مزنبونا و دگرینو وان ناکوکیان جبوب و شرطنا تیکیلین نپانی یند نابرا خدا بکار دینن
piştî ku Partiya Rojhilatê Kurdistanê ji sînor dûr ketin niha dewleta Îranê dixwaze ku pejak valahiyê li Rojhilatê Kurdistanê tijî bike ji ber ku gelê Îranê gelekî siyasî ye û gelekî bi siyasetê vekirî daye. İran hewl dide pejak bi her awayî li nava gel da îqame bike. Ji ber vê yekê pejak li her derê propagandaya xwe dike û dibêje partiyên din ji rojhilat ve kişiyan îradeya wan tune tenê em li we xwedî derdikevin. Lê PDK Îranê û partiyên din li Rojhilatê Kurdistanê xwedî binyatek qewî ne. PKK tenê bi vê propagandayê nikare bandorê li ser gelê rojhilat bike. Ji bo vê jî tenê propaganda têra gel nake. Dixwazim bi kuştinê jî bitirsînin û muhtacî xwe bikin. Ji ber vê matirsiyê gel bi awayekî normal bi yekîneyên herêmê yên yerekê û pejekê re dikevin têkiliyê û mecbûr dimînin ku destûra çoyîna çiya ji wan bistîne. Ji ber vê yekê yereke di rojên pêşiya me da wê çend gundiyên feqîr wek sîxur tawanbar bike û wan bikuje. PKK bi xwe sîxuriyê ji Îranê radike. İran pêdivînîne ku gundiyek jêr re di derbarê PKK da sîxurî bike. Sîxurê herî mezin yê Îranê Cemîlbayê xe. Hemû berpirsên îtlaatê wî wekî dost bi nav dikin û rêzê lê digirin. PKK û pejaqê li dijî dewleta Îranê pêvajoyek agirbestê daye dest pêkirin. Ev pêvajo ne agirbest e, di esasê xwe da piştgiriyekê ji bo Îranê. Di nava 12 salan da yek leşkerekî Îranê jî nehatiye kuştin. Bêja PKK behsa çi xebatên sîxuriyê dike. Ew tenê dixwaze xelkê deverê çavtirsandî bike. Gel agirbest hebe, gelo çima yereke dixwaze gelê Rojhilatê Kurdistanê ji dahatê çiyayê Zagrosê bêpar bike. Di vê perspektîvê da gava mirov li daxuyaniyên yerekê dinêre bi zelalî dibîne ku ev parçeyekî şerrê psîkolojîk e ku li dijî gelê Rojhilatê dimeşîne.